Good day, everyone. This is Urobo Bible reading platform. Today I'm reading Matthew chapter 13, verse 10 to 14 in Urobo language. Obi ri Matthew, uyomi ronye ikwera, owo ronye ikwe, rite ikweni. Verse 10. Idibo ronye debrore, ayeda takene, dienere owe, pe ite ke aye. Verse 11. Ada kpahe ke ayene, owa atarine, erien, ogahore, uvire ogiwu. Eke vovo, yikwo efa, ite, konye awotake aye. Verse 12. Kide kokwo rowori, onye awoke, kowo buebu. Kokwo rowori, emera rowori na karomamie. Verse 13. Fikire otioina biwo pe ite ke aye. Fikiride ayemre ore ye aye sevuge. Aye yo eme ye aye rien otoronye. Verse 14. Ke ona aruemre re Isaiah wose rotarine onwa senyu ye onwa rien otoronye. Onwa samre ye onwa sevuge. Verse 15. Kidie udure ikwonana figberi eroranyi diri eroranyi jigweru re anyi je ore emre rere anyi oje eme enyo uduranyi dere roro ayedere kurerie edere simi anyi. Verse 16. Ebrubake erore onwa kidie aye samre. Ebrubake erore onwa kidie aye senyo. Verse 17. Uyota metake onwane emra buebu kugbe ewata buebu re wonore ne ayemre emure onwa mrerina ye anyi samre re anyi jinyo obore onwa yorina ye aye senyo wekobiro.